L-ebda reazzjoni min-naħa tal-Pulizija dwar l-istorja li żvela dan l-istazzjon nhar il-Ħadd dwar kompetizzjoni tal-boxing li kellha ssir nhar il-ġimgħa li għadda imma li allegatament ħassret siegħa biss qabel bdiet. Dan minkejja li dan l-istazzjon kważi 24 siegħa ilu bad numru ta' mistoqsijiet lil korp tal-Pulizija u li fihom tlabna lill-Pulizija biex jagħtu r-reazzjoni tagħhom għal dawn l-allegazzjonijiet. Il-Pulizija kkonfermaw li dawn il-mistoqsijiet waslu u qed jiġu ipproċessati. Imma sissa għadna bla risposta. Ebner Rabela l-organizzatur jispjega dwar kif beda dan il-każ. Kanna l-permess, kanna kollox, ġifieri, u sija qabel ma sar l-event ċempli l-superintendent għalli jisma għalli ġibli l-permess issa għax l-event ħassar. Jekk mhux ħatamel tenda biex niftehmu li ma jistgħider minn imkien. Da sija qabel ma kellix ċansu bid-nies hawnhekk kienu ġa qegħdin hawnhekk. Anke Scott Dixon, boxer professjonist li ilu ħusem f'attivitajiet simili, saħaq li huwa għamel dak kollu li kien hemm bżonn biex jiżgura s-sigurtà tal-attività u li din tkun konformi mar-regolamenti. We had the permit in our hands, we done the insurance, we done every single thing that the police asked us for. We had the word from the Foriana local council, the president of the Foriana football ground. We done everything in accordance what we must do to obtain this permit, if you like. Then it all started to spiral and go downhill. Dixon jgħid li ftit qabel bdiet l-attività l-organizzatur Ebner Rabela ġie kkuntattjat mill-Pulizija biex jirritorna l-permess. 1.5 hours to 1 hour before the fight, they told us to return the permit. They phoned my friend Abner, who was the promoter of the show. I was the coordinator. I gave my assistance in boxing. And they phoned them up and they said, basically, return the permit or you'll be arrested. So blunt, so blatant. Min hemm l-organizzaturi qed jallegaw lill pulizija tagħhom numru ta' ordnijiet jekk ridu li l-attività ssir. Għalulhom li ma jistax ikun hemm alkoħol f'din l-attività huma qalu li jaċċettaw. Imma wara skont huma l-pulizija ordnaw li ssir net ħadra, imma meta nġabet din in-net, il-pulizija qalulhom li r-ring xorta tidher mit-triq ta' fuq u mill-lukanda fil-qrib. Kont l-organizzaturi l-pulizija talbu wkoll lil-Ebner biex jipprovdi l-kondotti tal-boxers, ħaġa li Scott jara bħala assurda għax ġielet f'diversi attivitajiet fl-aħħar ġimgħat u skont hu m'għandu l-ebda problema mal-Malta Boxing Commission. Dixon jgħid li wara dawn it-talbiet, il-pulizija qalulhom li madwar 700 siġġu li kien hemm fil-post ridu jitwaħħlu mal-art. L-organizzaturi enfasizzaw li l-pulizija kienu jafu minn qabel li l-post li fih kienet se ssir l-attività huwa ground chat tal-futbol. U għalhekk jistaqsu għalfejn il-pulizija fost l-ordnijiet l-oħra talbet li s-siġġijiet jintrabtu mal-art sija biss qabel bdiet l-attività u meta kien diġà ħareġ il-permess. It was just one hurdle after the other. When one door opened, it would immediately be closed on our face again. So no matter what we were doing that day, it just wasn't going to happen. So obviously it came from a higher power, which that's just one thing after the other for me. Now, please bear in mind that I was just a coordinator. So why does everybody have to suffer because somebody has a personal vendetta against me? It's just not fair. What world do we live in? What days do we live in? Anke Ebner u tal-istess fema. Jien naħseb li kien hemm xi ħaġa, għax ġast ma rridux nagħmlu. Kawża ta' dan l-organizzaturi qalu li tilfu bejn 10,000 u 20,000 euro fi spejjeż anke minħabba li l-boxers kienu ilhom Malta għal 3 xhur. Għal din l-attività kienu mbijaw madwar 1500 biljett. Dixon żvela wkoll qed jikkunsidra jfittex għad-danni lill-pulizija filwaqt li jisħaq li dan hu każ ta' korruzzjoni.